ni kuhakikisha ya kwamba tunashikanisha Wakenya pamoja na pia tunawasaidia kwa biashara yao, ndio wakuwe na pesa ya kuendesha shughuli ya maisha ya familia yao. Wale wengine ya wakora ambao wanazunguka wakigawanya nchi, mimi ningependa kuambia hivi: Mungu na wananchi wakikupatia nafasi yoyote ile, wewe ukuwe mjumbe, ukuwe gavana, ukuwe senator, hata ile naibu rais ile ya zamani, mimi napenda kuambia watu hao kwamba Wakenya hawatakumbuka nafasi ambao walishikilia, because there are very many Kenyans who are equally qualified to occupy the position they are occupying today. Lakini Wakenya watakumbuka vile walivyotumia nafasi hiyo kubadilisha maisha ya wananchi wa Kenya ambao Mungu ametupatia.